Atongoria ba nyumba 10 kuma ntura ya kanini gojini bejete amwe na kugwatanira kiri kwithukira na kwinyangia nchobi ndegeni watho ira yonekete gutabarikia ntereu. Atongoria baba baithukirite nja murugi umwe wa nchobi ura kumenyekana jadori na kwinyangia nkuruki elita magana jana ja nchobi ejeni arabugite nethiritwo akibachumbura muno no rugi bubu na kinya kwethia antu bantura nkombo cheure bibubu Mati Mugambi na Chekinya. Ndoa na nchobi ndegei watho itangachitwe kuma kiri thirikari nene na nkinya thirikari cia matura. Muthenya we munthi machabweria na kuruba nyumba 10 kuma mbari cia kanini na muro wa mutonga baragwata na kwenyangia rita nkurukia magana mana cia nchobi ndegei watho. Na nitumbire kuna depot ira weri nene buru kwa Ndorini ale mologa. Na tukumba kugwata rita zaidi ya magana mana na twai destroy na mitungi utwenyangia na andu eno tutitiganite nayo mwankarire nchobi kadira na bangi within ntura jetu. Kiaraniria na ndikibandheto bariuga baraukire kinywiro ni kiri nkuma mbari inu mbere ya thaa 12 cia rukiri nyuma ya kuthigana wakagita na baragwata mitungire gwikiritwe nchobi enu na nkinya into bingi bira biomba gutumirwa akumiruga. Na omunde ne turaukire kuthi kuringa nchobi ya ibango ni tontu bwa kwithirwa nchobi ju ni iretete thina nyingi muno maturani wetu ni jiombite kwithirwa igutuma antu betu bethirwa bakiangaratana na mutulile wathuka kabisa. No kuma lila twambiririe kuringa kana kuringa nchobi no ni kenda jiombe kuthira ni tuonete umithio bunene muno ni tontu ona antu ni bambiriritie kugaruruka tontu tulejaga tumite saindi ila ya Southimenti bakamatuka saindi eje ya Tharaka-Nithi, lakini nengwitikia thaa ici ni tugwatanirite kinya na nene ba saindi ya Tharaka-Nithi na nene ba saindi ya Southimenti na nikyo narua turaukire rukiri muno gintu 6 tugukari nao na twambiria operation yetu. Kiongera bariuga batitigana no ruibwa nchobi no ndegei watho no ntwe kubenyangiria ntura. Oni ntigagwa nkiganirwa muno indiria antu baurira nchobine na gugatuika wamba bukwingia nturene cietu nuntu ni bakwenda mbeca cia kunywa lakini batiruta ngugi rira baraukire kunywa nchobi. No turi tugukira na bo turi ba nyumba 10 tukathi tugasaka nchobi ju na tukai destroy na tugatiga buru tugakikisha urugi bwa nchobi ju bukuthira kaimana in Kale location and in Igoji. Kuruba baba kithirikiria baugite amwe na gutinda bakirwa na nkinya kugwimana na nchobi no ndegei watho gutire gintu benukagia michie yao gwa ntugo na kwogwikuria thirikari ya Ndagitari William Ruto gwa nabo kubarumbo ya kenda michie yao yomba gutetheka. Ngugeje ni nirutite gitari nene sana na tugikurukagira mateso maingi sana na challenges nyingi muno na mwankana aria woni kandigara gwatuika ngugeje tumba kuona musala otimea tutura tukonfuse watu kira watu le national government tukauria ndi national government yejeri eti tutatagira kuma twarenile ke national government yekali. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.